Assalamu alaikum туғандар. Сіздер мен онлайн скол YouTube каналы. Бүгін 8 май 2022 жыл. Славянский базар 2 бөлігін баштадық. Кеттік намесе темір запчасть уна тетіктеріне кеттік. Барып бағаларын біліп, қызықтуу нәрселерді көріп келели. О, стол қанша бай екен, алейкум? 3,5 бе? 3,5 дейді işte. Граваркалар қанша өзі салмақтар? 350'den кен граваркалар туғандар. Алсаңыздар болот. 4,5. Туғандар бұяқ мына ақырлар жасалады екен. Қойға қолдан соғады екен мына. 5500 сом дейді. Мына бочкадан жасалады екен. Абдан бышық ақырлар екен мына. Жем бергенге дағы. Так, анан кішінекей бар екен мына. 3800 сом дейді. Кішінекей бочканы салып тұр. Жанақы эле май құйған бочкадан эле екіге бөліп тұрып сварка менен жасалып өткен. 5500, 3800 сом дейді. Туғандар. Бүгін кіші көп екен абдан. Assalamu alaikum ата. Бочканы қанша? Бочка. Жақта ба? Бочка var mı? Kaçsınızsa? Mına muhakkak бочканың түрлерін бар. Мына мұның басы 3200 сом екен туғандар. Қанша литр? 54 литр. 54 литр туғандар. 54 емес. 54 емес пе екеуі? 54 емес. 300 доллар атқан. 300 литр. Құлға мау қара қанша литрлі? 300 литр 3200 сом екен. Бұл болса 1600. Бұл бір 200 литр оқшайды. Бұл болса 1300 сом екен бұл бочка. Бұл болса 1600 сом екен басы. Мұны қой 2200 екен тұрғандар. Мына мұны 200 литр бочка 1100 сом екен. Бұқта да контейнерде бар екен. Май құйғанға көп нәрсе қолдан соғады. Бұл жерде болса темір бочка екен туғандар. 1600 сомнан кен бочка. Жанақы мен көрсетіп кеткен ақырларды шу бочкадан жасап да. Bir штугу 1600 сом. Бияқта болса жанақы капельный орошение қолданчу. Айылда негізінде керекті тракторге жана дар жасағанға деле шу бочкалар кете берет негизи. 8800 сом дейт. 500 литр екен туғандар. Бияқ болса 2700 сом екен бұл жанақы 300 литрлік бочкалар екен. 8800 500 литрлер. Ошо бочкаларды айыл чарбада колдончу абдан керектүү оокаттар десем жаңылышпаймын да. Бул канистрлериңиз канчадан ута? Айбек, шырағаты. Мама бочка, канистр 850 сом. О, бочка бар, канистрлер. Бұлар деген 280'den даяқта бүт жазылған да. 280'den, ne? 280'den. Бұлар 750'den астық. 750 литрлігі 280'den май құйғанға алсаңар отқан үш жерден. Мына өткенде комментарийде газ баллон сұрап отқан газ баллон 1300 сом екен туғандар. Gaz balon 1300 сом екен да. Туғандар мына мұндай унаны тетіктерінде сатылады бұл жерде. Почвенник, моторлар, ачкычтар мына Советтер Союзунан қалған. Абдан бышық десем де жаңылышпаймын.
Мындай паяльниктер да сатылат экен. Бияк болсо жалаң булгардан жасалган буюмдар экен. Мындай сонун кошелектер бар экен. Бул канча ата? Ассалам алейкум. 500-600 курлар да бар экен мындай. Таза булгардан жасалган. Анын биягынан чыкпады. Негизи бияктан көп эле кызыктуу нерселер тапса болот эми. Мындай печканын ооздору сат. Байке, ма печканын ооздору канча? Көздөрү. Кайсысын кандай аласың? Мына могул мисалы үчүн канча сом? 650 сом. Буларчы? Мисалы мына могу комплект могу. Мисалы 150 сом, могу эме болот 200 сом. 200 сом, Мына туугандар. Алсаңар болот да ушул жерден. Калакчы байке? Калак деген 120 сомдон. 120 сом, Кычкаш 100 сомдон. Отогуч? Отогуч 80 сом. 80 сом, Жакшы. Айрыңар канча байке? Айыр 400 сом. Мына подшипник түрлөрү бар экен туугандар. Ар бир размери менен. Келип алсаңар болот ушул жерден. Кийимдер дагы сатылат туугандар бuyakta. Мындай флайглер. Бuyakka көңүл бурсак туугандар, бычактар экен, Мына бычак канча сом экен? 600 сом. Эт чапканга өлө экен да, Азыр бирөө балта калмасам да бир кетти. Ошо балтаны алып келем. Мына мал сойгонго туугандар, мындай бычактарды алсаңар болот. Абдан ыңгайлуу экен. Мына мында жакшы. Колдонгонго да. Бул бычак канча сом байке? 1000. 1000 сом экен. Мындай да бычактар бар экен. Карасаңар. Одноразовый эмес, мал сойгонго абдан ыңгайлуу экен. Бияк болсо биздики темир тезек запчастьтар экен эми. Assalamu alaikum ata. Леспет канча сом? 4000. Урал, 4000 сом эт, Урал советский. Бүгүн киши да абдан көп экен туугандар. Саламатсызбы же? О, швейный машинка канча? 2000 рабочий, Рабочий наркы 3,5. Бул 3,5. Кел сүйлөшүп түшүп берем дейт. Мына эт бышырганда абдан керектүү нерселер. Ушул жерде экен да, мына чеңгел, сүзгүчтөр мына булар. О, чеңгелдер канчадан байке? Чеңгелдер. Чеңгел 250. 250, А бул сүзгүччү? 350. 250, 350. Таза алюминден жасалган. Борсок кескиччи байке? Байке, борсок кескич. 150 сом экен борсок кескич. Мына туугандар. Могу леспет сатып атыптыр туугандар. Советский Союздун леспети экен. 5500 сом экен. Номериңизди айтып коюңузчу. Якта калат. Үйгө барбайбы, Мына паяльник сатып атыптыр байке. Советский окшойт, Таза совет. Мына иштеп атат туугандар. Канча сом бул байке? 1000 сом экен туугандар. Кытайдыкын алчактан көрө 1000 сом ушуну алсаңар болот да, көпкө чыдайт. Бuyakta болсо дөңгөлөктүн түрлөрү экен. Бул жер болсо тележка бар экен. Керектүү. Хозяйны жок экен, сурайын десек. Негизи бияктан өтө жашоо керектүү жакшы буюмдар тапса болот да. Туугандар.
Ассаламу алейкум. Почем мед, братан? 350. Горный, полевой? Полевой 300, а это горный у нас, да? А этот? Тоже горный, да? 350 deydi, 550 сом екен туғандар. Мына туғандар, бүгінгі Славянский базар абдан кіші көп екен. Саламатсыздар апа. Клубникалар қаншадан? Рассадасы. Rassada 50 somdan beriyordum. Капустач. Kapustan 50'den, peretsi de 50'den beriyordum. Перестер 50-ден, Рахмат, содаңыз болсын апа. Ассаламу алейкум ата. Арабалар қаншадан? Arabadan 6'dan берем, 6,5 деп атам. Мына соның арабалар бар екен шындай. Bunlar ışık ayamay. Bunu alsan, kor olmayısın. Sınıp kaldı deveysin. Kaçadan? 6,5 дейді, 6'dan берем дейді. 500 сом түшіп берем дейді да. Мұяққа көңіл бұрсаңар, гүлдің түрі да. Бүгін гүл абдан көп шығып тұр. Ну да, это другой сортик. И потом? Что само так тоже? Мына жақта рассадалар сатылып тұр. Қазір как раз сезон. Саламатсыздар жекелер. Саудаңар болсын. Гүлдеріңер қаншадан? Бұл емне гүл өзі? Malaçay. Малачай? Ayvacık şu. Tımbaydayız. А бұл гүлдер? Bolar Kitayski roza 350'den. Bolar 400'den. 400'ден, 500'ден. 1000 сомға чейін жақсы гүлдерді алса болады екен, Бүгінгі базарда Почем хризантема? 50. хризантема 50 дейді. Бұдан жақсы гүл. А или долгоиграющая, у нее хороший. А ему тюльпандар қанша ше? Башқаша екен, бірі? Қаншадан алдыңар? 350'den. 100'ден екен туғандарын арашы, башқаша тюльпандар екен. Швея моя, которую вы платите. Да, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти по 70. Да, эти голландские. Почем у вас тюльпаны? По 70. А это что-то необычный сорт, да? Да, это А это... цвет. уже, да? На следующий год уже 2. Уже Уже 3 два года. будет, да? А почем он По ветка? 70. Голландская, да? Да. Мына туғандар, 70 сомнан голландский тюльпандар. Башқаша соның гүлі екен. Саламатсыз жоңыз. Ол не гүл? Бұл деген толтырады. Картошка гүл, гортензия, алма гүл. Гортензия. Гортензия, да? Алма гүл, картошка гүл. Гортензия, evet. Мына туғандар. Фикустары, бұларды чоң ледишке қойыш керек пе? Чоң гидишке қой, сразу кетеді жалма. Чакалады. Ежем, пикустаныз қаншадан? 350'ден, Ама о еметші, орхидеячы? 1000 сом, Ақтыр алғым келсе, Алғын келсе 900'ға берем дейді. Орхидея. Парникте чоң екен туғандардың, орхидея. Бүгінгі базардың гүлдері көп екен да.
Assalomu alaykum. Можно снять, пожалуйста? Пожалуйста. Assalomu alaykum aka. Gullarimiz qanchadan? 25 dan, e? Qaysinisidan? Bu ne sort bu aka? Bular gollandskiy sortlar, anan italyanskiy sortlar bo'lib ketiladi. Bular Moskvadan keladi semenalar. Moskvadan, e? 25 dan Moskvadan keladi ekan. Tug'anlar. Bugün gul öyle ko'p chiqibdir. Assalomu alaykum ata. Rozalar qanchadan? 150 dan. 150 dan, e? Местный. Местный, e? Öngdörü qanday? Öngdörü monday, ko'rib qolmiz. Monday. Anan ağı tetinglar. Ağı da var, e? Ova. Aha. Cho'ng rahmat ata. Hech narsamiz kelib turgan, kelimiz. Mana tug'anlar bugungi bozori guldan ko'p narsa yo'q ekan. Salmas paja. Bu gullarimiz qanchadan? Qanchadan ejam o? 5 so'm. Ne sort? Verbena. Tug'anlarni verbena degan sort ekan. 45 dan olsangizlar bo'ladi. Salmas paja. Sizniki ne sort gullarimiz? Petunya qancha so'mdan? 25 dan tug'anlar petunya. Mana qiziq. Bugün abdan bozor qiziqdi ekan, shu kishi ko'p. Tug'anlar mı limonlar qalaç. Ha, o limon cho'ng qalaç. Paketga solish kerak bo'lsa-chi. Az men sizlardan Bu qancha so'm bo'ldi ekan? Mana qiziq bo'lyapti. Assalomu alaykum aka. Ishingizga egalik. Bu limon qancha so'm? Limon bu 4000 so'm. 4000 so'm, e? Qancha yil o'sibdilar bu? Bu o'zi 4-yil. Tug'anlar mana 4-yil o'sib turgan, bunday limon baylayapti. Qaraqaч. Qaraqaч bu limonni. 4000 so'm deydi aka. Voy, bu jeli otib biroylar qoldi oyoq. Ha, jeli otibdi. Yaxshi. Bu qiyishtirilganda, e? Gatovoyda. Mana qiyishtirgan mana ke. Ha, bular qanchadan kichkinaylari? 1000 men beradi. Mana ko'rdingmi? Shu beradi. Kichkinakaylar 1000 so'mdan ekan, e? Rahmat aka, savdangiz bo'lsin, e? Bunda YouTube-da Mana tug'anlar bugun emas, ko'chatga o'tadi tug'anlar. Assalomu alaykum do'st. Smorodinar qanchadan qarag'atdir? Kim? Mana qarag'atning turlari ekan. Алтайский черная смородина, алтайский поздний. Так, алтайская смородина, альфа красная смородина дегендер бар ekan. Assalomu alaykum aka. Mana kapitan bor ekan, qarag'at. Mana bu yoqda уксусное дерево degan жаңы chiqibdir. Aka, assalomu alaykum. 5 minutga qandaysiz? Qandaysiz bloger? Денсаулықтар. Bu qarag'atlarni aytib yurchi, бағасы qancha so'mdan? 120 сомдон 3 жылдыктар уже урожай берейин деп калгандар. Чоң койгондар. 1 жылдыктар бар мындайлар 50 сомдон. 50 сомдон, э? Крыжовниктер 120 100дөн бере беребиз, короче. Малиналар бар, анан полукарликовый алмалар бар мына бу. Таза Өзбекстандыкы 200 сомдон. Булар 2 жылда, 2-нчи жылы уже гүлдөп берип баштайдылар. Оригиналдар. Doğası kısıtlı vardı, he? О, конечно, болот аларга. Анан капитан карагаттар трехлетний уже урожай берип аткандар, вот видите уже. Булардан асасы мой именно МГ10 менен виноградный деген сорт. Канча сом булар? Булар 4 сомдон. 4 сомдон, э? Аркынсыч? Ал да 4 сом. Сорт виноградный ал. Хорошо, рахмат. Ишиңизге ийгилик байке, э? А? 50 сом. Мына туугандар, бүгүнкү Сланянын базары сиздер менен онлайн сколектик каналы болдум. Анын алпарчысы мен Эржан. Биздин каналга катталып жана лайк басканды унутпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Эмки жумага чейин сак саламаттар туруңуздар. Чоң рахмат.